John LEKHATHOT ni na salam thu changkhat upa ke man nu mei kileng nu le acha te ho thu ta a chu ka ngai lut a hi ke ma chang jing go hilowa thu ta chu he ho cheng sin jong chang ni e ho sunga jinga chu le ton sot ge ya jing dinga thu ta zala chu chang thum pa pathin le pa chapa Jesu Christ a konin lungsi na le happy na chule lungmun nan thu ta le ngai lu na a chu e pi jing dingu a hi Krista thuhila pandet changli na cha te hola a koi koi hiwam kim khat pa a ko na e hon imu thupi bangta thu ta a achonu kamun ka kipa tenge zenge changa chule to a hi numei pha nehinga ka hung ta wa hi keiman nehinga thupi tha ka hin sut a hi poi atil abula inei sau thupi dungzia chu khale khat ki ngai lu to chi na dingo a hi bove changup chule e ho thupi dungzui ta I chonule hi chu ki ngai lut a hi nang hon atil abula na za saw bang chun chon lew chun hi chu hi chi thupi chu a hi changsagi aji chu wanoya hin doha milhem hla a tamta ahung so do tai amho chun Jesu Christa chu ta sa a hunga a hi ti azanom pove hi milhem hla a le Christa do a hi changgit ibol do sa chengsiu chu mansa lohela na umuwa to phatman na san bukim na dingun kive phawin changko ko hile Krista thuhila umlova akalwala chona chu pathin nei lo a hi thuhila uma wangchun pale chapa chu ania nei kop a hi changsom ko hile chu chi thuhil chu polova nehinguwa hungchu na inuwa thunsa dawin kamphan jong lim hi helun somlakhat aji chu ko hila ama kampha lema chu achon gi lo ho zosi chankhom pi a hi salam chaina somlani nehenguwa hinsut ding thu tamta kaneze a hi wangin lekha phengle lekha tuya sut kanom poi nakipa naw acham kim theina dingin nehenguwa hunging ting kimai ton ki holim naw hi te ti ka kine me somle thum dalhen tumta na sopinu chaten salam na piwe pathenin thu ngai lo za usa dingin phathei bo pi tawhan